miyadu Ministry of Tourism ge presentation ga mi badalani lamunkalsi ganona genevunu istahatoge terein istahatoge sabu mihundirole randushka tourist guest house taraggi koruma bin kandaluma bin koyeddu kurumuga amal kuruma anna usultaka istahatoge sabu annane badalta migotun and hama furta badalana mihin dirule rashegga tourist guest house nune not tourist hotel taragge koruma bin mi dukureve bavettaka kon kahal bin tagetto mi dukureve ni egotun mi furta bavataka diruluma dukoffa goti amilla goitta bandra goitta amege gochig gaves tourist guest house not tourist hotel den hama taragge koreve dane den mi annane faturikon taragge koruma raisul jumhuriya kandala fawa dawlatuge benta mi lamukaze ganona mi fahum migenawon haymanista kuring amakon mi kommerasheggaves bindu kurum amal kuremon ai mi usuda ei erashegge councilon erashegge binawashi plan ga bimi fahaga ko binawashi plan fast kuruma for Ministry of Tourism moshelumo raisul jumhuriya ebimen ei faturikon beenum kura bime goto kandelu uma fahodin bilam ko marhala midani adivesam e fursat e bay den mi annani mi istahu dashum hama sida council taka e baro libi faturikon taragge kuruma councilun kandala binawashik plan ga himeni fawa bin ham councilun yulan kogge mi kuriya genda goi migotun raisul jumhuriya kandalova sarahadde nuwata councilun kandalova sarahadde binashe plan ga himena waki tourist guest house nuwata tourist hotel taragge kuranama mi arnmen amal kuramon hifattamon awsul miya kiden arnama mi presentation of fahu mi breakout rooms ka hama council tawga hiyala mi kamuga hodala beenum be arnmen mi council usul iba miharu ministry government astahata ka egota e kawade bekulawala mugenda e kawaduga hama mi himenuma anuni mi hikan himana ne goi hama tibe fulun tihuri afarata hoge lafaya mashwara hama hodala beeno be miharu men hama hifatta mon anna usul den miyaki guest house e gotuga mi gota kandala sarahad degga guest house en heduma kuyye dukura binta fassa saka fotoga hifehettum adi city hota taragge kuruma dukura binta diha saka foto size on e size tawga hifehettum then mi because dukura iru e bimuga imarak korevene mi waki ada devse bakkandala misalaka resort dukura iru ebove resort dukura e gudurati rashuga 30% wa varshe imarak korevene migotan hamaun men guest house taka mi bin dukura mi koring amal kuraw mi ai dukura imarak korevene 80% ke city hotel enna 80% ke then mi gawad ekolawa la iro arnannan hama itura waha dekki rashuge gudurati vetta mi himayak koran benuwa mi kala kankama beluma faho misalaka rashuge heli fasha wara kari hunna nama wakiyada de behat e arunna nama hama itura council ta kai ke mashwara korevi e gawadu himana necche mi adata ki hama miha kana mi du korevunu bintahoga arunnan hama hifatta mon sole mota para bim bodeti rarushuga mi ebadu kureve hama mi bodeti plorta mi hoda taragge koruma mi ge koren hama misalaka kela uligam fadara rushuga mi ang hector nune ebanes bodeti sarahadduga bentan ebadu kureve city hotel mi hundiro rashobim hotel ke gotuga hen namaves bodan hama resort standard ga facilities taka eki ga taragge weken anna saraltage gotuga mi fada bodeti binta mi du koreveni then hama gawaduga mi himanadan ituru mashwara devidana kankam mi akives mi fada binta du kurumuga ministry ga dawre babam feneto nunto anuni hama mi la markazi ganon hama roha gota hama mi kamoge horiha
me du kurumuge bida gole huriha kame ekkon council taka du kollani to non to ves then council takum bin du kora iru mi armen hama amal kuramun anna mi anna usulaki puratama den adi gavaduga hama arna himanam ves mehar kastu koffai gotaki binavashege plan council ekulawada me Minister of National Planning and Minister of National Planning na me hushalani e fast koruma fast koffa ebimugo badal denje rugga hennone hen besechen horejje nama e badal dene gote nimmu mafahu councilun bid document ta tayyar kuma format kanuna ekut bagotumatin mi ulan korani bidding process ek form bidding process hamagawata kay gotta koriya gengos dibe bidta evaluate koruma fo bid kamyab kora farayta bid award mi korani ege form bid kamyab kori farayt award koruma fo mi misalakan hama agreement ga oy daane wake muddati terega lease acquisitions cost tekuma mi kalkanka den emi anna ebbasuma hama ebbasun soy koruma fo arnen ministry hama fund dafa mi huriha process ek gas council taka beenu ba hitere kan hama dena bid tayyar koruma gaves evaluation process gaves adi award koruma ebbasun soy koruma then council takun hama mi moli bidding process eki koriya gendi sound gawaduga himanalan kastu koram award koruma fahu ministry ga onna fatarwe kam ga daftarega ebime registry kora jehena kama eden hama nationwide kon onna hipartam beenuma fatarwe kam ga mi property da hipartam beenuma usul taka adi mi taraggi koramun datantana market an etantan annane kama lafa kora dosta kami statistics taha kewe sama muhim wara muhim malumat ta waane tive arnen gasto kuran miden eki council takun hama kuriya genda gota ministry misno me hore hama du kollon hori hakame en nawes agreement ga soy koruma fahu mi gota daftaru korumaki muhim kame kamuga arnen deke then mege turun ami faha koravihin hama bin kandayaluma ko yeddu kuruma taraggi kurumuga hama hori hama marhala gas armen ministry ge planning section development section me fada hama mi technical horiha expertise a council takan hama council takon beenum vege request ko fi hama horiha hategga armen for ko dena then armen nan hama e gavaduga himeni vestane council ko mi gotan edige ministry ga fanni lafaen edijja halatega ministry ge lafa dinu maki majburu kam ekkam gotu bas then ege turun hama mi arne hama hifartam mi anna war muhim kam mi ki faturagan taraggi korma du korama horiha bime bes open bid ge usulun mi hatana bes du korama mi ai mi sarukar afahum arne hama beenum ve e madda e gotuga hama mi gawatuga simana mi gosa du kore horiha kam mi bime bes du koram wani bilamuga usulun mi gota bin kandalu muka samalkan dembi bi muhim kankama balala aro council sarkaroge mi kama gole guzara kam Minister of National Planning and Infrastructure hoshala fast korum e rashige binavashik plan mi iulan korumuge korin binavashik plan egota fast ko tumaki waram muhim kama arnna hame mege korin hama me eki masal tan aske masa hallu koram wara gena dos taken ebade mi gota binavashik plan ga nohemana bime council lakon koyya dinuga sabon etanuga mi etan koyyanna ga faratum bod investment ek korum afahu den hud etanaka mi license odan anna hisabu me gane ebimaki faturkam beenu kandala fe bemen no be marunna ka license no de den e war bod gaane masal tege tere me mi kankan avoid kuruma mi aki waras boda sama kan den jeno gutai den mi denna vi gotan hamai gaana hilaf kame enun gotaka oi bimegga maseke feshuma kives
en migota kandale binta kuye dukurumuge kuring ebimuga hori takeccha badal dena gote bese banim manje rugga hoge veri faratta hoda e faratta ka badal dena gote enuni e kandale bimuke ka kuriga ituru kamaka beenon ko venuni ituru farategge imaraten ecchen hori bimi nama eccha kanone tanaka badal dena gote bes eba kandale je بيلمغ أصول فترة كان تراجع كل صراحة تكوي دينومغ مرحلة فاحق كل به نقطة كي كونسل دوكورا بنتهوغا بيلم فمكاجن لبه آمدني بيمغ ليس acquisition cost غتوغا لبه آمدني يا أدي بيمكولي غتوغا لبه آمدني سيدا كونسل كا مي لبيجن دارنه هم mi gamar kazigar na mi astawa dasho ehen kamu mi misalaka bilam fote vikkane age hama bilam ko marhala kandeli dane mi bilam foi vikkane wakiyage eyago misalaka divehi vifarta ka divehi amila fardunna wakibare noni beruge vifarta ka wakibare isken gole vidana gote den bimuga lease acquisition cost eki ebimaka mi hushala bit minimum LAC arnmem eba gengole mi misal akameteraka mi wani wareke evarunne bilam fashani mi gotan hushale bimugale LAC yaki imarak koran hama mi agreement kora hisabam waki mudda terega mi dakkanje mi eki fara dakkanje adade then me ego phone LIC dekkuma fahu me libane construction period etan naga farataka me imara koruma emasek feshuma then a construction period newma fahu kuli hingam fashane me thing amdani yakive sida council hama libe amdani kamuga wegen dane then being kadalo phone bimuge adada e kandalon bintahu adada bimuga bodumenna kuyi dukuruma nimma fa gotuga tafsir ministry hassa korun e meden nevi e on ham koren beswa kolli fada mi gota kandale binta daftar kurevi etantan taragi kurevigen annane kamal afa kura muddattage hama me gawme tafas hisaba muhimmu kamaka vegen dane then biduga himenidan kame rashu courier matta courier masekata gotuga mi corporate social responsibility CSR gotuga by kanka mi then arun ha faha kollam mi CSR gotuga mi himana kankamaki agreement to himana kankamaki mine kiran undabu kankam gotugina faro fondane mi misalaka waki kamen himananya kurevidana kamen e sharat kura kamen nimmuma fahu ekamaka ebin ebe froga mi badoga me ibene maseke koru enun gotuga enun fa fahartoga me wagota ki me gota kankan himenuma fahu den efarat libe bin eba taragge kore guest house none hota taragge koruma faho den rashuge rayitonna none council a efarata ka dema dewa masalta dima mi kurumatwa faru gina faru annane gota CSR gotuga ebbaswa kan kame rangala furi ham noko nuwe otun none ebbesot kan no arnmen ebbeswaraka encourage kora kame no mi gota CSR component take mi sharutu koffa bi medino ega badaluga mi miharu mi kurim homa kuri slide go mi fa kolli hen ega koi LSC ya kuli mi dibani council taka onne baro alani mi hama aharun ahara mahum elbe kuli yaki mi gotan hama mi ijtimai faida mi huri fada project ta council beenu qur'an checkam go badafa mi bima alwafa CSR component taka lumugo badaluga boda egota bisna kuri gende hem egota kuri gende vijjenama mi gota kandale binta hoga mi tourist establishment ta gaam korvi market nerevena muddatu neren eda muddata avaswanakam arun gabol korave ehen namwes miyaki ham oy fursate council takun none rayittu egota beenuma kabuga wani nam den misale gotun ham himene dan kankan yaki
rashud fen nota naru damaga nizam qaim kurun konnatta dan nizam qaim kurun school tarage kobbenu school tarage kuruma benum wa wasilatta qaim kurun zuwano kurieruma zuwano ga markas none football dan fada kuliwar kulen sarahatta qaim kurun me hama amukon me kurega himeni furikan kamenun hen kan gam sam himeni dan එහෙනම් සම මේ අන් කොඩ මේ දෙන්නේ පොයින්ට් තම බරබොඩ එම්ෆසයිස් කොල්ලම් බේනම් බේ මේ CSR මේ ගොත වකි කම ශරත් කොනව බදල්ග හම කවුන්සිල් තක මේ බින් තකොන් ලෙබන ආම්දනි ඉම් විපද ගංගම් සීද කවුන්සිලුන් කරම් විස්තුම් ඒ අර්ණන ගබෝ කරවේ ගොතග මේ බින්තවග මසක්ක වසවස්වේ আদি මස්සදෙන් නුජෙහි මේ කන් හම කොරියක් දෙවේන එම්බන වල ගතබෙදාඩි ඒ දැන් මේ ප්‍රෙසන්ටේෂන් ගහ අර්ණ බලාදම් බේනුවා මුහිම නොතාද ශුක්‍රියා